Direktorica oziroma generalna direktorica Microsoft Slovenija. Dobrodošli na panelu. Barbara vodi kot generalna direktorica Microsoft že od leta 2018. Predtem je bila na vodilnih mestih v Microsoftu že vrsto let, tako da seveda dobro pozna ustroj. Delala je tudi na prodaji malim in srednje velikim podjetjem, tako da tudi pozna kakšne zadrege malih podjetnikov in podjetnic, kot smo mi. In seveda vodili ste tudi prodajo podjetjem v regiji Adriatic, kar pomeni, da vam tudi Hrvaška ni nepoznana. Sicer pa velja za strokovnjakinjo za upravljanje poslovne kulture in transformacijo, je aktivna članica v MČM Slovenija, Slovenskega združenja za informatiko pri Gospodarski zbornici Slovenije in pa v združenju Manager Slovenije. Tako da res dobrodošli, hvala lepa za vašo pripravljenost, da sodelujete na tej okrogli mizi. Druga je moja soimenjakinja, samo s drugačnim naglasom. Če mene kličete v Sloveniji Darinka, kar je seveda prav, pa bomo mi naslednjo panelistko poklicali Darinka. Darinka Bistrović, dobrodošli med nami. Dobrodošli. Darinka je seveda podjetnica, tale struktura, ki je pravzaprav igrača, je izdelana v njenem podjetju, to je Didakta Advance. Zelo, zelo napredna družba, ki se ukvarja z izdelavo igrač, ki pravzaprav služijo razvoju otrok, pomagajo pri razvoju, sicer pa ima zelo zanimivo zgodovino. Začela je svojo kariero v kmetijski zadrugi v Čakovcu kot referent plačilnega prometa, no potem je pa kasneje postala podjetnica, bila je tudi agentka za prodajo nepremičnin, sicer pa je diplomirala na fakulteti za organizacijo in informatiko. Tako. Dobrodošli med nami, izvolite. Naslednja naša panelistka pa je tista, za katero sem rekla, da zavzema širšo regijo, to je Dijana Grigorijevič. Dijana Grigorijevič je ministrica sociolingvistike, uspešno je gradila kariero tudi v Združenih narodih, v mednarodnih podjetjih, med drugim tudi v aviopodjetju in v telekomunikacijah tudi. Bogato izkušnjo iz tujine je nekako vtkala v razvoj družbe, ki jo je soustanovila, to je Telegroup, ki je danes eno vodilnih podjetij kot IT provider v regiji Zahodnega Balkana in uspešno prodira tudi na ostale trge Evrope in na bližnji vzhod. Svoje tehnološko znanje je pridobila na College of Technology v Londonu, sicer pa govori 5 jezikov, tako da še posebno. Potem pa imamo profesorico doktorico Olgo Markič, ki prihaja iz Fakultete za filozofijo Ljubljanske univerze. Je seveda filozofinja in bo na umetno inteligenco pogledala z nekoliko bolj filozofskega vidika. Je pa sicer predavateljica na skupnem interdisciplinarnem magistrskem programu Kognitivna znanost. Raziskovalno pa se ukvarja predvsem s filozofijo duha, logiko in argumentacijo in filozofijo kognitivne znanosti. Ste pa študirali tudi matematiko in delali kot programerka. Dobrodošli med nami. In še zadnja naša panelistka prihaja iz Hrvaške, to je Janja Pavetić. Je lastnica in kreativna direktorica podjetja Magis Voz oziroma Magis Team.
ki se ukvarja z dizajniranjem, s proizvodi in plasiranjem na tržišče izdelkov, ki sodijo v tako imenovani interierni dizajn. Je magistrica informatike, tako da verjamem, da se bomo o njenem delu in mogoče tudi že implementaciji umetne inteligence tudi kaj pogovarjali. Dobrodošli, izvolite. Tako, imamo približno uro časa, upam, da bomo dovolj dinamične, da ne boste vmes dremali ali da bi nas kdo zapustil. Potrudile se bomo, da bomo res zanimive. Mogoče za uvod preberem nekaj misli o umetni inteligenci, ki je ta hip obžal krutih vojnah in naravnih nesrečah ter okoljskih izzivih najbolj vroča globalna tema. Je pa hkrati seveda tudi zelo kompleksna in na vprašanja v zvezi z njeno vlogo v prihodnje, pa predvsem kakšen vpliv bo imela na človeka, ni enoznačnih in povsem jasnih odgovorov. Zato je toliko bolj pomembno, da se o teh vprašanjih pogovarjamo in razvijamo odgovorne načine uporabe umetne inteligence. Predvsem pa je pomembno, da sorodne in prijateljske organizacije, kot smo naša podjetniška združenja, da si pri tem pomagamo, da sodelujemo, da skupaj rastemo in si izmenjujemo mnenja. Kot družba bomo namreč uspešni le, če se bomo razvijali skupaj. Torej, ta strokovni panel je namenjen predvsem razmišljanju, kako podjetništvo, ki je nekako definirano z bistveno več empatije in nekega človeškega pristopa, kot pa razumemo mogoče korporativno upravljanje podjetij, kako torej v to toplo, relativno toplo podjetništvo integrirati neko znanost, ali pa neko storitev, ki čustev ne pozna. Tako da o tem bomo nekaj rekli in upam, da bodo naše sogovornice znale razkriti marsikatero skrivnost. Torej, običajni uporabniki se danes srečujemo z umetno inteligenco največ na ravni tako imenovanih nekih odprtih tekstovnih modelov, kot so ChatGPT ali pa Bard. V sami industriji IT-ja pa seveda so z razvojem že mnogo naprej in recimo, da vedo, kam gre ta pot. Vi jo gotovo vidite ali vsaj slutite, Barbara, Domicel v Microsoftu, veste, kam gremo? Ja, to je v bistvu zelo težko napovedati. Najprej lep pozdrav vsem skupaj. Zdaj tako, jaz vedno povem, mislim, da smo kot kot človeštvo umetno inteligenco uporabljamo že kar nekaj leta. Morda jo niti nismo čutili, ampak vsi naši telefoni, računalniki in tako naprej, se pravi, umetna inteligenca je že prej med nami. Pred kakšnim, v bistvu slabim letom je pa z tem vsesplošnim nekako dosegljivostjo umetne inteligence postala res toliko del našega življenja, da se ji res ne bomo mogli izogniti. Zdaj, strah je vedno obstajal, pred vsakim tehnološkim napredkom, razvojem, ne vem, morda se spomnite tistih fotografij, ko so kazali New York, ko so dejansko v 20 letih iz mesta izginali vsi hlevi za vzdrževanje konjev in tako naprej, ravno zaradi tega, ker so avti preplavili mesto, ali pa upor recimo tekstilnih delavcev in delavk, takrat, ko se je prvič predstavila mašina za plest tkanino. Skratka, to so vse stvari, ki so nekako z nami danes in vprašanje je v bistvu, kako jih bomo zagrabili in tudi uporabili na nek, seveda, pameten način. Danes umetna inteligenca je med nami. En izmed podatkov, zelo nedavne raziskave kažejo, da kar 75% delavcev že popolnoma za to in se strinja za uporabo in želi tudi nadaljevati z uporabo umetne inteligence, se pravi v svojem vsakdanjem delu, kar seveda od nas zahteva tudi določene nove veščine.
Tako da jaz bi zelo rada in oziroma apeliram na vse, da razmislite ne toliko o uporu ali pa o razmišljanju, kam tehnologija gre, ampak res o tem, kaj je tisto, kjer vam umetna inteligenca lahko pomaga. Lahko pomaga olajšati vaš vsak dan, vaše delovne naloge, predvsem pa to, da se posvetite tistim stvarem, zaradi katerih ste ustvarjalni in tako naprej. Kako pa v vašem podjetju pripravljate zaposlene na vse te novosti, pa tudi sicer, kako se povezujete z vašimi ostalimi podjetji v regiji, na Hrvaškem in seveda tudi drugod? Zdaj, kar se tiče povezovanja, Microsoft je bil vedno izredno povezovalno podjetje. Mi gledamo zelo čez meje, tako da danes, če se pogovarjamo, recimo Slovenija sodi v regijo Adriatik, kjer dejansko se vidi, večina naših podjetij, večina hrvaških podjetij tudi seže v Slovenijo, slovenska sežejo na Hrvaško, tako da smo zelo ta meja, zabrisanost, kje se začne Hrvaška ali pa kje se začne Slovenija, mislim, da danes ni več problem. Kar se tiče pa našega vsakdanjega dela, bom pa jaz samo en primer, ki ga velikokrat povem. Jaz sem v Microsoftu 20 let. Šla sem čez vse te transformacije, več smo jih imeli zelo zanimivih, organizacijskih, tehnoloških, tudi ne nazadnje, recimo kot je bila paradigma vse splošne uporabe clouda, ki se je začela nekih 10 let nazaj, recimo. In danes smo res v neki novi dobi. Za nas postaja to seveda umetna inteligenca in na mnogo katerem področju se je za nas tudi življenje spremenilo na glavo. Lahko vam povem primer. Včasih smo zelo jasno vedeli, kam grejo naši produkti, kakšna je prihodnost. Imeli smo tako imenovani roadmap za 5 let, 10 let naprej. Danes ne napovedujemo praktično več ničesar, zato ker tehnološki razvoj je izredno hiter. In vprašanje je samo kako, pa mislim, da bomo o tem tudi pozneje govorili, tudi v tem panelu, kako poskrbeti za varno uporabo, tvorno uporabo, predvsem pa etično, ne nazadnje, pa tudi kako vplesti čustva v vse skupaj. Hvala lepa. Boste predali mikrofon profesorici Markičevi. Rekli ste, profesorica Markič, umetni inteligenci cilje daje človek, ste enkrat rekli. Ali bo torej umetna inteligenca kdaj nadvladala človeštvo ali ne? To seveda ni bolj z filozofskega vidika, boste pogledali, ne? Ja, pač nevarnosti, o katerih zdaj govorijo tudi sami računalničarji, so predvsem v tem, da bi sistemi, ki bi v bistvu se učili, se bi lahko učili sami, brez pomoči človeka, čeprav seveda je človek kljub vsemu napisal algoritme za učenje, in pač strah je, da bodo v bistvu z to povratno zanko lahko postali pametnejši od nas. Zdaj, to je seveda, jaz mislim, da je tukaj treba biti zelo previden, ko rečemo pametnejši, je to samo en zelo ozek zaseg tega, kaj bi lahko počeli, tako da jaz ne vidim kakšne te zelo dramatične nevarnosti v bližnji prihodnosti. Mislim, da je to nekaj, kar smo mogoče bolj prevzeli iz kakšne te znanstvene fantastike in filmov, kjer smo gledali to kot pa realnost. Nevarnosti se mi zdi, da so bolj take vsakodnevne, se pravi, kako to tehnologijo uporabljati na način, da bomo spoštovali človekove pravice, recimo zasebnost, da ne bomo uporabljali programov, oziroma da če bomo ugotovili, da so pristranski, da bomo na to reagirali, da bomo tisti, ki bomo uporabljali programe, imeli dostop do tega, na katerih učnih primerih so se te programe naučili, na katerih podatkih so se naučili. Tako da vse te stvari so zelo pereče že zdaj, kaj pa bo v prihodnosti, pa seveda filozofi razmišljamo, imamo veliko diskusij, ker človek ima to zmožnost, da si lahko predstavlja različne alternative, jih ovrednoti in potem tudi lahko gremo v eno smer, ki se nam zdi boljša kot druga. Zato te premisleki niso več, mislim pa, da v tem trenutku so drugi premisleki, etiške implikacije tega bolj na mestu. O etiki bomo sigurno še kaj rekli, pa bi potem lahko trdili, da je nekako največje tveganje umetni inteligenci človek sam.
ne nazadnje jo sam trenira, torej sam ji daje neke podatke in na drugi strani je seveda sam uporablja. Ali smo sami sebi zdaj na nek način neko tveganje pri tej umetni inteligenci? Ja, jaz mislim, da, tako kot je povedala že kolegica, umetna inteligenca v bistvu ni od danes, tudi ni samo nekaj 10 let nazaj, ko se je recimo zelo razvijalo strojno učenje. Prvi val umetne inteligence smo imeli, umetna inteligenca je nastala leto 1956 in takrat so res mislili, da bomo lahko z temi modeli, sistemi podvajali človeške funkcije. Napovedi so bile ravno tako zelo bombastične, kako se bo v parih letih to že zgodilo v desetletju in potem se ni zgodilo in je prišla neka zima, včasih reče umetne inteligence. Danes smo priča pač drugačnemu pristopu, ki temelji recimo bolj na verjetnostnem sklepanju, na statistiki in mislim, da prihaja tukaj, da je tukaj ena stvar, na katero treba opozoriti. Ljudje, vsaj moja generacija, smo navajeni, če nekaj dela stroj, je potem to objektivno. In mislim, da je, in to drži, zato ker mislimo, da je tako sklepanje kot v logiki in matematiki. Ampak seveda te modeli, ki jih zdaj največ uporabljamo, za te modeli pa so verjetnostni, statistični, gre za posploševanja in zato se moramo zavedati, da so to posploševanja na podlagi tistih podatkov in da posplošitev je sicer lahko zelo dobra, recimo napoved, ampak ni pa to 100%, nikoli nimamo gotovosti. In zato moramo znati to, kar je bilo že na začetku rečeno, moramo znati ta orodja uporabljati, se moramo zavedati, kaj nam dajejo in jaz mislim, da mora biti človek zraven. Se pravi, ne da orodje popolnoma nadomesti človeka, vsaj v tem razmišljanju, ampak da je to nek pomočnik, še zmeraj je pa človek tisti, ki potem lahko presoja. Kako pa mislite, da bo umetna inteligenca vplivala na naše življenje v prihodnje? Vplivala bo nedvomno, ker vpliva že zdaj. Jaz se spomnim, predavam študentom kognitivne znanosti, kjer pač ravno tako poslušajo tudi predavanje z umetne inteligence. Jaz sem pa potem tista, ki jih malo spodbujam, da morajo reflektirati stvari, ki jih počnejo. In jaz mislim, da pač vsi uporabljamo že to, recimo zdaj imamo prevajalnike, na srečo med Slovenci in Hrvati, ne rabimo tega, da smo ugotovili, ampak če pa gremo v dežele, kjer govorimo jezike, ki jih ne poznamo, zdaj relativno dobro lahko že uporabljamo prevajalnike govora. Tako da uporabljali bomo to verjetno od ljudi v vsakdanjem življenju do seveda v podjetjih, kjer bo šlo, si predstavljamo, v veliki meri za rudarjenje podatkov, se pravi, kjer bomo lahko res tam velika množica podatkov, ki lahko odpira nove horizonte, ki jih ljudje za svojimi sposobnostmi preračunavanja ne zmoremo. Tako da jaz mislim, da pač to bo vplivalo. Na kakšen način bomo to uporabljali, o tem pa zdaj teče veliko besed in Evropska unija je tukaj kar med tistimi, ki se zavzema za to, kako je treba umetno inteligenco uporabljati na človeku prijazen način, fair, razložljivo, kar kaže na to, da verjetno imamo nek primanjkljaj trenutno in da pač vemo, da bi šli radi v to smer. Hvala lepa, pa vas prosim, če boste dali, gospod Bistrovič, mikrofon. Vaše podjetje Didakta Advance, gospod Bistrovič, že sedaj na nek način pomaga otrokom, da razumejo avtomatiko, robotiko. Vaše igrače niso samo za igro, ampak seveda predstavljajo tudi nek pripomoček za intelektualni razvoj otroka. Kakšno vlogo pa v vašem podjetju igra umetna inteligenca danas? Evo, kad ja razmišljam o umjetnoj inteligenciji, zapravo nameće mi se činjenica da ona zapravo i nije toliko umjetna. U njezinom stvaranju zapravo je sudjelovao sam čovjek. On je zapravo svojim sadržajima punio ogromne baze podataka koje su u jednom momentu postale skladišta i gorući problem. I zato je trebalo te podatke nekako strukturirati, analizirati i to je opet učinio čovjek i filtrirati da bi ih onda nama ponudio kao informaciju preko umjetne inteligencije.
Tako da, umjetna inteligencija je zapravo karakteristika i naših proizvoda. Mi se njome koristimo u raznim dijelovima poslovanja, puno ih koristimo u marketingu, u svom pristupu prema kupcima, u pronalaženju kupaca i partnera, zatim u provjerama naših partnera također, da se ne bi izlagali riziku. Koristimo je za istraživanje tržišta, specijalno nabave, recimo za što je nekad trebalo jako puno vremena da si došao do informacije, danas nam je to zapravo nekako na dlanu, ne? Samo se treba potruditi. Zatim tu su različite analize koje radimo, a konačno i puno nam pomaže u nekakvim idejama i nadahnućama koje mi kao inovativno poduzeće uvijek tražimo da bi poboljšali svoju inovativnost i efikasnost. To pomeni, pri vas umetna inteligenca vpliva na določene procese, na določene naloge, ki jih izvajajo zaposleni. Kaj pa na samo vodenje podjetja? A ste vi sami spremenili kaj način vodenja, zato ker seveda ste pričeli intenzivneje izkoriščati sisteme, ki so na voljo strani umetne inteligencije? Zapravo danas bez tehnologije ne bi moglo biti niti rasta, ne? Zato smo, svi moramo biti osviješteni i educirati se, stalno raditi na svojim kompetencijama da bi mogli rasti sa svojom firmom. Također, nama i sama digitalizacija pomaže u raznim procesima gdje smo smanjili vrijeme, energiju i korištenje prostora, gdje sve možemo obaviti praktički jednostavnije i brže i samim tim ostaviti si prostora da budemo efikasni na području gdje trebamo biti, ne, u samom vođenju. Sami pa ste ostali empatični in vodite podjetje tako, kot ste ga vodili prej. Ja mislim da je tu čovjek uvijek igra glavnu ulogu. Znači, ako smo poduzetnici, ako smo poslodavci, imamo svoje zaposlenike, onda moramo cijeniti njihov rad i njihovu želju za napretkom, što im moramo i omogućiti. Mislim da je to ključ svega da smo svi zajedno na istom brodu i rastemo zajedno. Ja, tako je. Hvala lepa. Vas bom prosila, če boste dali gospe Gligorijevič mikrofon. Vaše podjetja so po celi nekdanji Jugoslaviji skoraj da, ne? Absolutno da. Torej, telekomunikacije so dejavnost, tudi sama sem delala nekdaj v Telekomu Slovenije, so dejavnost, ki je vedno morala biti korak naprej, zato da je uporabnike pripeljala tako, bi rekla, mehko v prihodnost, z uvedbo interneta, mobilne telefonije in tako dalje. Torej, kako ste vi organizirali delo po vaših podjetjih, ki delujejo v različnih poslovnih okoljih, v različnih državah? Kako ste organizirali delo, da so ekipe enako usposobljene, da ne dela ena ekipa v eni državi napake, ki so jih delali že drugi v prejšnji državi? Kako poteka s pomočjo tudi mogoče umetne inteligence ta, bom rekla, širitev mednarodna, ki jo zdaj izvajate? Pre svega, dozvolite da vas pozdravim sve drage dame i uvažena gospodo. Meni je zaista veliko zadovoljstvo da sam danas sa vama, obzirom da zaista ja jesam jedna od suvlasnica, a ima nas dvoje. Drugi je moj suprug. Družinsko podjetje, torej. Uspešno zajednički radimo i poslovno i privatno već evo 30 godina, zapravo 31. Sticaj okolnosti je da smo se okrenuli telekomunikacijama i IT-u koji su zapravo globalno isti svuda. Procene su samo dokle se došlo sa razvojem na nekoj teritoriji, ali rešenja su
zapravo vrlo slična svuda i primenjuju se zahvaljujući svetskom globalnom napretku u tehnologijama. Obzirom da sam ja sticam okolnosti živela i radila u Londonu, tako je i firma prvo registrovana u Londonu, koji je inače veliki edukacioni trening centar za ceo svet. I zapravo majka kompanija je ta koja je organizovala ravnopravno edukaciju kontinualnu za sve naše zaposlene, posebno naravno tehničke struke. Njih je negde 82% u našoj kompaniji, jer ono što mi radimo se bazira zapravo na znanju, a onda to znanje koristimo za inovacije na jedan kreativan način svih 30 godina. I nekako smo prednjačili u tome da smo napravili i prvi pristup internetu još tamo negde 95. 6. godine za naš Balkan, pa onda s druge strane prvu kablovsku digitalnu televiziju koju danas svi gledate kao IPTV u svojim kućama i obezbedili infrastrukturu u svim zemljama našeg regiona. Ono što je zaista tačno, to je mi sada pričamo o veštačkoj inteligenciji, ona postoji preko 40 godina, možda i više, evo profesorka je rekla 56. godine su zapravo bili nekakvi začeci, ali ono što je značajno, mi danas postajemo svesni njene primene u svom poslovanju i ona nas zbog toga možda na neki način brine, jer nismo baš potpuno sigurni da znamo kako će ona reagovati na nove inovativne procese i na sve ove krize koje nam predstoje. Mi svi znamo da se u ovom trenutku ceo svet nalazi u jednoj fazi koja se zove permakriza i koja će sigurno trajati još jedno 20 godina. Krize su razne, a između ostalog i socijalne i psihološke prirode, pa je zapravo taj nekakav uticaj veštačke inteligencije i na zaposlene u Telegrupu koji su na svu sreću, kažem, 82% IT, tehničke struke, to je nešto sa čime se ti mladi ljudi saživljavaju od početka svog obrazovanja, ne od početka studiranja. Tako da su to logični koraci koji idu napred i koji pomažu zapravo IT-u da danas više ni on ni telekomunikacije nisu više sebi svrha, nego su zapravo penetrirali u sve druge industrije koje postoje danas na svetu. I samim tim onda je, uslovno rečeno, mogu da kažem, globalno znanje koje smo sticali i stičemo u kompaniji, naravno preko pre svega svih alata koje možemo da koristimo, koji su softverske prirode, većina njih zapravo na neki način u startu veštačka inteligencija, bez obzira što je nismo tako zvali, bila istovremeno ravnomerno propuštana kroz sve naše kompanije i svih nešto više od 600 zaposlenih koliko ih imamo u sistemu. A posebno je bilo važno da se to znanje strukturirano i istovremeno prenosi bez obzira gde radimo, zato što mi sarađujemo sa vitalnim klijentima. To su svi korisnici, pre svega zdravstvenih ustanova, energetike, saobraćaja, uključujući željeznički, drumski i avio, jer vi svuda znate da su tehnologije danas napravile mnogo brži protok svega, od informacija do realno našeg transporta, pa u krajnjoj liniji i transporta znanja. I sve je to u krajnjoj liniji negde bazirano na veštačkoj inteligenciji. I sad, sticajem okolnosti, upravo zbog toga što ja kao žena mnogo više vodim o onom delu zadovoljstva naših zaposlenih, ali i zadovoljstva naših klijenata i generalno zadovoljstva i naših partnera, jer Telegrup i Microsoftov partner već više od 20 godina. Vrlo je važno zapravo voditi računa o tim podacima koji su tako iskreirani, kako se oni koriste i koliko su oni otvoreni ili dostupni za neku malverzaciju ili zloupotrebu ili izmenu. I to je sada nekako, čini mi se, mnogo ključnije pitanje nego sama veštačka inteligencija, jer znamo da danas o sajber bezbednosti sve zemlje na svetu vode računa na jedan drugačiji način
i da je hakerski posao danas zapravo i beli i crni hakeri, kako god hoćete, sastavni deo našeg života, taman toliko koliko i veštačka inteligencija koja se za nas možda najviše koristi za detektovanje potencijalnih napada na naše podatke. I ako gledate s te strane, onda nam je veštačka inteligencija veliki oslonac i onda je to dobar moment da kažete svojim zaposlenima prihvatite to. To je ono što nam pomaže da živimo sigurnije, bezbednije, to je ono što majkama pomaže da bolje vode računa o svojoj deci, da mogu da znaju gde se nalaze, šta im treba, kakva je situacija u kojoj su, da bi mogao neko pravovremeno ili vi kao roditelj ili neko drugi da odreaguje. I tako sam prošle nedelje bila u Madridu na prvoj evropskoj konferenciji Women for Cyber, zbog toga što je upravo u svetu cyber bezbednosti umetne inteligencije zapravo prepoznata neophodnost da se žene mnogo više uključe u fazi kreiranja, ne samo korišćenja. I to je sad nekako i moj zadatak, da na taj način stimulišem moje zaposlene, da im stalno pronalazim nove ideje koje će ih motivisati da uče svaki dan nešto novo, a onda to odmah krenu da primenjuju i dalje analiziraju kakvi su podaci izašli iz onoga što je izanalizirano i koliko će to oplemeniti, ulepšati, napraviti život zaposlenih, kreativniji, da rado dolaze na posao ili ako rade od kuće, da se raduju onom danu kada će se negde skupiti i razmeniti i emocije, a ne samo informacije. Hvala vam. Omenili ste besedo kreiranje. Zdaj, poslovno okolje se tako hitro spreminja že zaradi številnih, seveda, drugih faktorjev. Pomemben faktor pa je tudi seveda umetna inteligenca. Nekatera delovna mesta počasi niso več potrebna in kreirajo se zato nova delovna mesta. Kako gladko pa gre ta proces v podjetjih, ki tvorijo mrežo, tako rekoč, kot jo imate vi? Naravno da ona puno omogućava olakšavanje svih tih procesa i svih tih aktivnosti. Na svu sreću, programerstvo i dizajniranje IT rešenja je još uvek nešto što umetnička inteligencija pomaže, ubrzava, olakšava, ali dosta toga se bazira, ili da kažem 99% se bazira na inovativnim, kreativnim idejama ljudi, koje onda negde mašina pomaže da brže dosegnu do šire populacije javnosti, a ne da čekaju od 56. do 2024. da se o tome više priča. To je izuzetno bitno kada imate razgranatu strukturu organizacije, jer ja stalno govorim i mojim kolegama. Mi smo jedan sistem i funkcionišemo svuda na isti način, samo sedimo na različitim mestima. To nije tako lako bilo prihvatljivo do korone, ali onda nas je korona sve naustila da možemo lepo da radimo iz kuće ili iz kafića ili iz parka ako postoji dovoljno kvalitetan Wi-Fi i ako postoji dobro kvalitetna postavljena i podignuta internet mreža i aplikacije gde svakako prednjači Microsoft. I onda kad to sve imate i to koristite u svakodnevnom radu, zapravo o tome i ne razmišljate više. To postaje prirodna pojava. Samo neka nova inovacija, kad kažem nova, podrazumeva se inovacija, ali sam negde mislila da kažem inovacija u drugim zonama, a ne u IT-u. Jer mi jako puno radimo sa doktorima i pokušavamo da pomognemo doktorima u njihovim svakodnevnim poslovima, da zapravo ne moraju više da kucaju na tastaturi svoju dijagnozu i proces pregleda pacijenta, da je dovoljno da govore, a onda tu postoji jedna aplikacija koja je bazirana naravno na veštačkoj inteligenciji, koja pretvara govor u tekst, upisuje ga direktno u kompjuter, prosleđuje sestri koja treba da upiše to u karton, eventualno da izda recept i to je sada automatizovano čime se pospešuje prohodnost pacijenata kod lekara sa 4 na sat na 8 na sat. Znate, to su fantastični koraci i napredovanje druge branše zahvaljujući onome što radimo u IT-u.
Evo, doktorka Dijana Dimnika sigurno zna koliko je u medicini, pre svega u instrumentima, aparatima koji se koriste, IT napravio revoluciju. Vi danas ne tretirate svaki karcinom, bilo hiruškim sredstvom, bilo nekim drugim lekovima. Danas imate gama nož, cyber nož, vi imate mnogo nuklearnih sada implementacija u zdravstvu koje sve zapravo negde potpadi u segmenta IT-a koji kroz korišćenje veštačke inteligencije pomažu toj drugoj profesiji. Tako da ja mislim da smo krenuli u jednu inervaturu koja je neverovatna. Prirodne nauke i humane nauke ne idu istim tempom, što je prirodno spram prethodnog obrazovanja i baze znanja koju je svako od nas stekao, ali definitivno danas ništa što veštačka inteligencija pruža, mi koristimo kod nas u kompaniji u svakodnevnom radu za naše povezivanje, za povezivanje naših zaposlenih sa našim klijentima i naravno onda i sa onim slušaocima koji žele da čuju šta sve to novo mogu da rade u nekim narednim godinama u okviru svojih profesija, da se negde povezujemo i sa psiholozima i sa sociolozima, u krajnjoj liniji sa svim onim i pravnim poslovima, odnosno fakultetima pravnih nauka, jer danas to sve mora da predstavlja jedan prosto empirijski iskorak u jednu novu budućnost koja nam definitivno sledi, hteli je ili ne. Hvala. Lepo prosim, če daste mikrofon gospe Domicil. Kaj pa etika in umetna inteligenca? Smo že rekli nekaj prej o etiki. Kako naj človek vgradi etičnost v umetno inteligenco? Jaz bi mogoče vsem se še malo vrnila, pa bi še nekaj dodala na vso to debato. Zdajle trenutno se po vsem svetu dogaja en tak tudi zelo zanimiv trend in to je eno zares veliko pomanjkanje delovne sile. To je tudi en izmed delov, zaradi katerih, recimo, sploh, ko govorimo o nekih malih podjetjih, ko mora kar naenkrat človek postati strokovnjak za vse, za marketing, za prodajo, na pol pisatelj mora postati. Vse to so neke stvari, ki jih danes tehnologija lahko nekako prebrodi, recimo, te manjke. Predvsem pa to dejstvo, da za uporabo umetne inteligence človek ne rabi biti nek hud strokovnjak. Se pravi, govorimo o povsem naravnih nekih ukazih, ki smo jih navajeni, ali to postavljanje vprašanj, ali pa, ne vem, čist navaden pregled določenega teksta, kar je nekaj, kar je danes narejeno v, ne vem, nekaj sekundah. Zdaj pa, če pa govorimo o etiki, sem si pa klele morala jih prav zapisati. Zdaj, Microsoft je bil vedno podjetje, ki smo se resno zavezali etični uporabi tehnologije, nasplošno. Se pravi, to je bilo še preden je sploh umetna inteligenca, recimo, bila tako zelo vpeta vse naše produkte, ker je danes res v čist popolnoma vseh produktih zajeta. Delujemo po res 6 osnovnih načelih za odgovorno umetno inteligenco. Pravičnost, zanesljivost in varnost, zasebnost in varnost, vključenost, preglednost ter odgovornost. In ko res govorimo o tem, a se recimo lotevamo enega projekta ali pa bomo sodelovali z nekom na nekem zelo pomembnem, neki veliki novosti, ki se bo implementirala v prihodnosti, imamo tudi interno določene odbore, kjer se celotno vodstvo in strokovnjaki, tudi sociologi, filozofi, edukatorji, skratka se povežejo in res razmislijo, ali gre ta tehnološki trend ali pa ta tehnologija v pravo smer. Dejstvo je, za nas je zelo pomembno, ljudje morajo razumeti, kako tehnologija deluje. Če ne razumejo, kako deluje, se pravi, kako je bila ustvarjena, na kakšen način deluje, jo tudi ne bodo uporabljali. Ravno zato se res borimo za to transparentnost. Je pa še ena stvar, verjetno ste že vsi slišali za enega gospoda, Brad Smith, to je v vodstvu človek, ki se verjetno že zadnjih 20 ali pa celo verjetno 30 let v Ameriki, pa tudi po svetu bori za res etično uporabo umetne inteligence. Seveda, tukaj mislim, da v svetu tudi prednjači Evropa z svojimi regulativami, tako da jaz res zaupam, da bo svet pametno
zajahal ta val novi, ker je res tako, kot pravijo tudi gospe. Mislim, da se mu ne moramo nikakor več izogniti, da je to naša prihodnost. Vprašanje je samo, ali bomo šli s tem valom naprej, ali bomo pa zaspali in v tem primeru bo postal tako imenovan tehnološki dolg prevelik, da bi lahko ta razkorak nadomestili nekoč v prihodnosti. Kljub vsemu pa je vse odvisno na koncu od človeka, ne? Torej, kaj gre v samo umetno inteligenco in kako seveda človek to potem tudi uporablja. Vas bom prosila, če boste dali mikrofon nazaj, gospe Grigorijevič. Nedavno je bila prva svetovna konferenca o umetni inteligenci v Londonu in posebno temo so posvetili, oziroma cela konferenca je bila namenjena varnosti umetne inteligence. Ali je torej umetna inteligenca varna in koliko izobraževanja bomo ljudje še potrebovali, da jo bomo varno lahko uporabljali? Jako puno posla ima upravo na obrazovanju svakoga od nas, pre svega, rekla bih, žena. Oprostite, mi smo noćas malo u Beogradu slavili, pa sam ja do 2 sata bila u kafani, pa imam malo glasno. Super! Super, mi ćemo to danas. Da, drage volje da ste došli, pa mogli smo i zajedno. No, zapravo mi više nismo potpuno svesni svih vrsta opasnosti koje nas čekaju na svakom koraku kad je u pitanju generalno korišćenje podataka, posebno onoga što dobijamo ili prepuštamo veštačkoj inteligenciji. Cyber bezbednost je, ili bezbednost podataka, je, čini mi se, možda jedna od najsada atraktivnijih tema upravo zbog toga što su toliko porasle opasnosti, pretnje i posljedice napada da ne možemo da kažemo da toga više nismo svesni, ali sigurno da još uvek nismo svesni svih mesta i svih situacija u kojima zapravo ti napadi mogu da se dese. I da tu treba svako od nas da se zapravo samo edukuje, jer nam veštačka inteligencija i to omogućava. Ali s druge strane da znamo kako možemo da iskoristimo veštačku inteligenciju, da predstavlja jednu vrstu predupozorenja zbog toga što je u detekciji potencijala u napadu veštačka inteligencija danas najjači adut koji čovek ima. Činjenica je da se sve više radi na modeliranju i obrazovanju pre svega dece predškolskog, onda i školskog uzrasta, poput ovih didaktičkih igračaka, ali znate, tu dete već počinje da ne samo stavlja neke podatke u te svoje igračke, nego od njih i dobija određene poruke i zaista je izuzetno važno već decu početi da osvešćujemo da postoji veliki problem ako sve što vide, čuju, prihvate, a ne proveri, ne iskontrolišu sa svojim roditeljima, starijom braćom, drugarima, jer mreža koja se plete oko hakerstva i napada i potrebe da se čuvamo i branimo i štitimo te svoje podatke zapravo počinje sada već od najranijeg uzrasta, zato što deca to sve više intuitivno koriste i ne moraju da uče kako da koriste ni mobilni telefon, smartphone, iPad, laptop, računar, nego je bitno koliko postaju i oni svesni, zato moraju da postanu svesni roditelji, dakle i majke i očevi, pa onda naravno i celo društvo, koliko je bitno da svako od nas prolazi svaki dan neku malu edukaciju po mogućnosti online, a danas nam to umetna inteligencija i omogućava, i da zapravo negde stavljamo na prvo mesto ne samo ono što može da se desi vrlo lako i dešava nam se, rekla bi gotovo svakodnevno, a to je da neko može da dođe do naših podataka, nego kako će te podatke kasnije koristiti ili da li će te podatke u izmenjenom obliku nama omogućiti da dalje koristimo, pa da donosimo odluke na bazi netačnih informacija.
i to je možda najkritičniji moment u kojem moramo da posegnemo za svim mogućim alatima, a tu nam je, čini mi se, onda kažem, veštačka inteligencija, možda i najdominantniji alat i 99% stručnjaka upravo u ovoj oblasti se i oslanja na prevenciju o kojoj se danas sve više govori. Evropa je verovatno jedna od prvih kontinenata koja je uvela u okviru svojih zakona o sajber bezbednosti i kaznene odredbe za one koji ne primenjuju dovoljno kvalitetna rešenja za svoju posebno kritičnu infrastrukturu, a to su infrastrukture vaših kompanija u kojima se nalaze podaci svih vaših zaposlenih, a znate koliko je GDPR izuzetno važan aspekt zaštite podataka. I dakle, mi danas moramo o tome mnogo više da se kontinualno edukujemo, zato što je mašta i kreativnost onih koji vrše napade, čini mi se, jednaka mašti i kreativnosti onih koji razmišljaju kako da se od tih napada odbrane. Tako da, to je jedna, za sada, nepresušna tema o kojoj moramo puno da razgovaramo, posebno žene preduzetnice, jer mi se čini da negde u tom momentu gde empatija prevlada razum, možemo da napravimo sami sebi veliku štetu u organizaciji. Previdnost velja, hvala lepa. Velikokrat smo se pa v zadnjem času tudi spraševali, kako se bomo v prihodnje seznanjali z avtorstvom izdelkov, torej ali boste profesori, lahko povsem z veliko gotovostjo presodili, da je avtor nekega izdelka vaš študent, pa tudi sicer to velja za akademski, za raziskovalni, znanstveni svet. Torej, kako je zdaj s tem ugotavljanjem, kdo bo avtor nekih prihodnjih, mogoče tudi prelomnih, seveda, rešitev, ampak zadaj pa stoji veliko vprašanj. Ja, z pojavom teh chatbotov, ChatGPT in podobnih, se je seveda pojavilo to vprašanje in izobraževanje se je takoj znašlo pred vprašanjem, kako ugotoviti, ali je dijak, študent sam napisal recimo seminarsko nalogo, ali jo je dal ChatGPT-ju. In seveda, takoj so se pojavili, tako kot je bilo prej rečeno, programi umetne inteligence, ki naj bi preverjali to oziroma ugotavljali, pa se je izkazalo, da v bistvu za res dobrega programa, ki bi to lahko dobro naredil, nimamo. Tako da tukaj seveda smo pred izzivi. Jaz sem se malo igrala s temi chatboti in moram reči, da na začetku je bilo, vsaj za slovenščino in za recimo taka vprašanja, je bil zelo slab. To je tisto, kar sem haluciniral. Tako da tisti, ki bi ga uporabil in brez neke svoje preverbe, bi zelo hitro lahko ugotovil, da ne gre. Na nekaterih področjih pa so lahko odgovori zelo dobri. Tako da se tudi izboljšuje. Tako da jaz mislim, da tukaj bo vsaj izobraževanje, če hočemo izobraziti ljudi, ki bodo sposobni prebrati tekst, podati neko povzetek tega teksta, jih moramo to naučiti in tam taki programi nimajo, po mojem mnenju, mesta. Na drugi strani pa, ko pa enkrat to že znaš in zmoraš, pa ti lahko taki programi pomagajo, recimo pri nekih zelo rutinskih opravilih, recimo sestavljanju napovednika, recimo v akademskem svetu mogoče pri pisanju določenih stvari pri programih, pri razpisih, ki so recimo z vidika vsebine toliko pomembni. Tako da ja, se mi zdi, da lahko so neka zanimiva orodja. Orodja tudi, ki ti tudi lahko odprejo. Jaz sem potem z izboljšano verzijo recimo prišla dejansko v Bingu, je prišla do tega, da recimo mi ponudi dejansko literaturo reference, ki jih jaz nisem poznala in mi je s tem odprl po modelu Snežne kepe neka nove poglede. Tako da jaz mislim, da je treba biti zelo presojati, kdaj kaj uporabiti. Seveda se temu ne bomo mogli izogniti.
Zdaj, ali apelirati na etiko, sami študentov, dijaki se bodo vedno znašli in bodo počeli nekaj, jaz mislim, da bo to težko, ampak ja, se pravi, učitelji bodo morali temu prilagoditi, ne boš dal samo seminarske naloge, kjer bi ti lahko to vrnil, ampak boš imel pogovor o tem, lahko bo dal zelo zanimiva vprašanja, se pravi, potruditi se bomo morali, da bomo dali tako vprašanje, kjer pač ti odgovori ne bi bili zares dobri. Tako da ja, to bo spremenilo pokrajino do neke mere, ampak treba je stvari poznati, tako kot smo že prej omenjali, mislim, da samo če poznamo dobro orodja, lahko pridobimo nekaj z njimi, predvsem izobraževanju pa jaz mislim, da je vse treba, mislim, da sem tudi nekje rekla, ko so prišli kalkulatorji, so se profesori matematike zelo bali, kaj bo pa zdaj, da bodo pa vsi samo uporabljali kalkulatorjev, nihče ne bo znal več računati. In seveda, če hočeš dobro uporabljati programe, moraš najprej razviti kot otrok sposobnost, neko predstavo o številkah in številih in to se je treba naučiti prej. Potem pa seveda lahko uporabljaš orodje, ki ti bo pomagalo, da boš te stvari hitrejš naredil. Enako zdaj to prihaja z pisanim tekstom. Se pravi, še zmeraj je treba brati, je treba pač se pogovarjati o prebranem, potem pa ti bodo lahko te programi pomagali na nekaterih področjih, ki so mogoče bolj rutinska, tako kot je bilo rečeno, da bo ostal čas za nekaj dalje zanimivega. Ozaveščanje torej pa etika in seveda morala, to je nekaj, kar bo kreiralo tudi morebitno zlorabo ali ne zlorabo v prihodnje. Hvala lepa. Vas prosim, če boste dali gospe Bistrovič mikrofon. Torej, ko se naloge v podjetju avtomatizirajo, se včasih potreba po človeškem delu zmanjša. To v podjetju lahko povzroči tudi težave, pa nezadovoljstvo, izguba delovnih mest. Kako je bilo pri vas, v vašem podjetju, gospa Bistrovič? Je bilo potrebno kaj odpuščati? Ste najemali nove ljudi z novimi znanji? Pa mi smo malo poduzeće, ali ja mislim da će upravo umjetna inteligencija otvoriti neke nove prilike i novu lepezu mogućnosti. Baš na ovoj konferenciji u Londonu i sam britanski kralj rekao je da je umjetna inteligencija najveći tehnološki skok od pojave električne energije, odnosno prije od pojave vatre. Ali možda pretjerujem. Ja mislim da upravo umjetna inteligencija će otvoriti cijelu lepezu novih mogućnosti što se tiče zapošljavanja. Sada možda još toga nismo svjesni, ali mislim da će to svakako u budućnosti se desiti. Možda je veći problem taj kako će naš obrazovni sustav odreagirati i odrediti se prema tome da li smo mi spremni, da li smo spremni kreirati nove programe i pripremiti ljudski potencijal koji će prenositi to znanje. Mislim da je to zapravo veći problem. Ali ja mislim da čovjek koji recimo zaposlenik koji ima svoje kompetencije i vještine i čiji se rad temelji baš na ljudskom radu, nikad mu ne može biti ugroženo radno mjesto. Zato jer ja mislim da će upravo dapače biti bolje cijenjeno i mislim da je to pravedno. A s druge strane, nove mogućnosti otvorit će nova radna mjesta inženjera, umjetne inteligencije, raznih helpdeskova koji će biti potrebni u svim područjima primjene. Hvala. Za zaključek bom poklepetala še z gospo Pavetič. Sem vas pustila za konec, da bova mi dve tule zdaj malo še se pogovorili. Kako na umetno inteligenco gledate
ko je zdaj vendarle še, kljub temu, da je že od 50 let nekako, a ne v poslovni praksi, ampak kako jo gledate sedaj na Hrvaškem, ko pa vendarle je v neki vzhajajoči fazi, ko se veliko več govori o tem, kako jo vi vidite osebno? Dobar dan svima i hvala vam puno na pozivu. Ja ću se osvrnuti, naravno, mi koristimo umjetnu inteligenciju, stvarno odavno objasnile su kolegice sve prije. U našoj tvrtci ima puno magistara informatike i mi vam u biti gdje god možemo mali komad koda pa pojednostaviti nešto, mi to napravimo. Ali sad ovaj hype koji se dogodio u zadnje vrijeme, meni je zapravo bio loše sjeo na početku. Da objasnim, mi smo tvrtka koja se bavi dizajnom, proizvodnjom i prodajom raznih proizvoda za interijere kao što su zidne tapete, slike na platnu i ostalo. Znači, osmišljavamo neko djelo, crtamo ga od nule i onda ga dalje prodajemo. I tako se pojavio Midjourney na sceni. Znači, ukratko, ja napišem njemu komandu tropska šuma, majmun u njoj, boje te i te i on meni izbaci 6 primjera u roku od sekundi. A meni vam recimo za jednog majmuna do ovog nacrta ti treba 2-3 dana. Tako da bio je malo nekako šok i pitanje gdje će ići taj naš posao i koliko će ta naša djela biti cijenjena. I to mi je baš bio jedan moment gdje sam baš bila malo potresena time koliko brzo mogu se stvariti ta djela. Ali onda sam shvatila da će se sve dogoditi, bila potresena ili ne, i da mi moramo to iskoristiti najbolje što možemo i da će uvijek ono što mi radimo u svojoj tvrtci, kako mi stvaramo neke svoje ideje, kako ih vodimo dalje, kako komuniciramo s kupcima, to sve uvijek imati cijenu. I tako se malo počela javljati neka bolji osjećaj prema tome, a poboljšao se nakon što sam otkrila ChatGPT. U jednom trenutku smo imali imali smo 5 otvorenih pozicija za posao, različitih, i trebali napisati sad te oglase. I onda sam ja to odgađala do zadnjega jer to se nikome ne da raditi. I onda sam se mislila, pa mogla bi ja probati to. I stavim unutra neke komande što mi treba, sve napišem svojim riječima i stisnem generira ili kako je tamo bilo. Wow! Bio je stvarno, nikad tako dobar oglas za posao nismo im. Pa evo, 2 primjera iz prakse i kako ja to doživljavam. Čovjek će uvijek ostati čovjek i ta ljudska emotivna strana koju mi dodajemo u biznisu će uvijek biti ključna, ali ta količina podataka koju nam strojno možemo obraditi, kako možemo dobiti to krajnje rješenje, nam može puno pomoći da štedimo vrijeme i zapravo radimo ono što bi trebali i što vjerojatno želimo raditi, biti kreativni, stvarati nove vrijednosti. Moram priznati, da sem si naredila en mali opomnik pri vašem tem prvem vprašanju, ki se mu je reklo Midjourney, ki ste ga omenili kot pripomoček. Želela sem vas vprašati, ali že uporabljate Midjourney, pa ste sami povedali. Pa mi želimo biti autentični, želimo stvarati svoja djela i mislim ne želimo pravno nikako biti tu u nekom problemu. Mi ga upotrebljavamo, ali vidim da sve više se stranica pojavljuje koje upotrebljavaju i možete downloadati sa određenih stranica i već generirane takve slike i ostalo, a to je tek početak. Tako da vjerujem da će naša djelatnost biti tu nekom, ajmo reći, malom problemčiću, ali sve ide dalje i mi moramo jednostavno za sebe naći tu neki najbolji način. Ali delate kaj s Slovenijo, izvažate v Slovenijo in kako naj bi slovenske podjetnice in hrvaške podjetnice s pomočjo umetne inteligence še bolje sodelovale? Nama je nakon Hrvatske, mi inače radimo po cijelom svijetu, imamo web trgovinu gdje stvarno šaljemo svoje proizvode od New Yorka do Iraka i svugdje, ali nakon Hrvatske naravno Slovenija nam je drugo domaće tržište, ajmo to tako reći. Prije neke 4 godine smo intenzivno počeli se oglašavati na tržištu Slovenije i isto smo tako bili, pa kako ćemo, jezična barijera, je li trebamo na slovenski i kako ćemo krenuti. Ali evo, kako ste vi bili rekli, to nije stranice, to je domaći. Tako da vam mi
Oni na slovenskom, mi na hrvatskom i mi se sve razumijemo i evo stvarno imamo i puno posjeta u našem showroomu u Zagrebu i to bude baš prekrasno neko iskustvo i nikad nam se nije dogodilo da baš sve nismo uspjeli dogovoriti do kraja. Če sem vas prav razumela, z umetno inteligenco seveda pri vas prihranite veliko na času, ali umetna inteligenca še kako drugače vpliva na vaše delo? Je samo čas tisto, kar pridobite, ali je to, ne vem, kreativnost, ki nekako se vam servira? Kje vse vidite prednosti umetne inteligence pri vašem delu? Pa ja ju za sad doživljala najviše kroz tu brzo sortiranje velike količine informacija. Ja koristim stvarno često i ne znam, kad idemo na neko novo tržište, onda da se poslužimo nekakvim upitima, da dobijemo brže neke informacije i onda vrlo strukturirano i vrlo brzo dobiješ informacije koje ti trebaju, na koje smo mi recimo prije trošili jako puno i vremena i novaca. Tako da ja još to gledam na takav način, ali vjerujem da će se kroz razne programe, razne stvari u budućnosti to samo mijenjati. I ono što bih htjela reći je da nama to baš prihvatimo. Nedavno sam bila na jednoj isto konferenciji gdje je bila tema mladih u poslu i kako ove nove Z generacije to sve pristupaju poslu i ostalome. I jedna gospođa je imala kritičko mišljenje prema tome, koje je malo zasmetalo drugu gospođu u panelu i ona je rekla ovako: jedini problem koji mi imamo sa mladima je da mi starimo. I meni je to baš bilo simpatično, da je ona to dalje objasnila. Oni uče brže, sve se odvija brže, sve ide drugačije, sve informacije su dostupne. Tako da budućnost je tu i promjene su velike, brze i sve su brže i stvarno mislim da ovaj razvoj umjetne inteligencije stvarno je promjena slična električnoj energiji i da ćemo mi to tek u nekom sada brzom razdoblju, zapravo se sve jako brzo vidjeti. Hvala lepa. Jaz sem s tem izčrpala svoj vprašalnik, pa vendarle sprašujem tudi vas, spoštovane podjetnice in podjetniki. Vprašanje Milena Fornazarič, prosim, izvoli. Hvala lepa, pravzaprav ni vprašanje, samo dodatno pojasnilo morda. Jaz se ukvarjam z marketingom, predavam na privatnih fakultetah, pa z mediji. Izkušnja tega tedna prihaja v izobraževalni sistem Generacija Z, kot je omenila Janja. Dala sem jim narediti seminarsko nalogo marketinške strategije nekega izbranega izdelka storitve. Od 53 študentov je tokratna generacija vsaj 47 uporabila ChatGPT. Jaz težko dokažem, vidim drug način pisanja, to se je zdaj spremenil, izobraževalni sistem se je spremenil v 3 mesecih. Popolnoma je vse postavljeno na glavo. Jaz mislim, da je večina slovenskih oglaševalskih agencij ogroženih, ker so te strategije preprosto predobre. Tistih 5-6, ki so napisane na roko, po domače povedano, so pač primerne, kot napiše človek star 22 let. To je ena stvar. Druga stvar, to je digitalna generacija, ki je superiorna. Jaz sicer tedensko hodim na izobraževanje, ogromno orodij že uporabljam, ker jih moram, ker čutim, da je tako prav. Toliko o letih, ki niso fizična leta. Opažam pa, da tokrat ta generacija ne želi prvič sodelovati v skupinskih nalogah, ampak individualnih, da so izrazito individualisti, da se vse ciljne skupine nehajo pri 30-ih, vse na 30 je staro in opažam, da imamo problem medgeneracijske povezave med sošolci, ki so stari, ne vem, 30-35 let. In zadnjič smo imeli pogovor v razredu, ker je bila ena gospa se čisto jokala, a zdaj sem pa jaz stara, ker sem stara 36 let. Mislim, da nam manjka pogovora, družbenega pogovora, konsenza,
kaj pomeni prihod generacije Z na trg, uporaba umetne inteligence in nas vseh ostalih priučenih. To je ena stvar, druga stvar so pa mediji. Mene skrbi vpliv lažnih novic na demokracijo, prihajajo ameriške volitve, prvi dan vojne v Palestini in Izraelu je 11 milijonov ljudi klikalo nekaj, kar se je izkazalo, da je računalniška igrica. Popolna neusposobljenost ljudi za preživetje v marketinško-medijskem svetu in mislim, da je posledica seveda anksioznost, anoreksija, depresija in tako naprej. In o tem se je treba pogovarjati. Jaz se strinjam z vsem, kar so gospe povedale in absolutno pozdravljam, da se o tem govori, ker je veliko pozitivnega, ampak mi čustveno nismo sposobni povezati te mlade, ki pridejo brez pozdrava v predavalnico, svoje odvela, ostane, odide in gre, brez nasvidenje. To je drug svet, druge vrednote in moramo se o tem pogovarjati. Mimo grede, profit je vedno zanimiv, večino slovenskih ženskih medijev piše ChatGPT. Toliko o tem, hvala lepa. Ta tema zahteva ne samo eno novo okroglo mizo, ampak seveda cel seminar na to temo, ki povezuje vse ključne akterje, ki lahko kakorkoli vplivajo na to, kako bomo naše otroke izobrazili, ozavestili in jih pripravili na to, kaj jih čaka v življenju. Ja, hvala lepa, Milena, za ta razmislek, ki je seveda vsem, še zlasti tistim, ki smo starši ali stari starši, izjemno dragocen napotek in opozorilo. Hvala lepa. Naj jaz čisto za konec samo še nekaj misli razdelim z vami, potem pa gremo na prijeten zaključek tega dela, ki ga bomo zaključili z glasbo. Torej, o empatiji sem želela samo par besed. Torej, empatično vodenje podjetja je pomembno, ker praviloma pomaga podjetjem ustvariti pozitivne odnose s strankami, zaposlenimi in drugimi deležniki. Empatija pomaga podjetjem razumeti potrebe in želje drugih ter ustvariti izdelke, ki so trgu pomembni. Sistem brez čustev, kot je zaenkrat še vedno umetna inteligenca, pa pri tem empatičnem vodenju vendarle lahko povzroča tudi kakšne težave. Umetna inteligenca, tako kot jo jaz razumem, verjetno še dolgo ne bo sposobna razumeti čustev drugih ali pa ustvariti odnosov, ki temeljijo na zaupanju ali spoštovanju. Kljub izzivom, ki jih ima potencial, pa podjetjem vendarle zelo pomaga pri doseganju njihovih ciljev. Pomembno je, da podjetja premišljeno uporabljajo in sprejemajo ukrepe za zmanjševanje tveganj, seveda uporaba umetne inteligence pa seveda z veliko mero etike in po pameti. Spoštovane članice panela, iskrena hvala za vse vaše prispevke, za to, da ste si vzeli čas iz službe, iz fakultete, da ste se pripeljali sem. Res iskrena hvala, ker ste delili vaše razmišljanja z nami. Jaz bi se vam zahvalila tudi s tem, kar seveda damam pritiče, in to so ene lepe rožice, tako da hvala lepa. Hvala lepa. Bomo naredili eno skupno sliko potem. Moja soimenjakinja, gospa Bistrovič, izvolite. Gospa Grigorjevič, izvolite. Hvala lepa, Tanja. Profesorica Marčič, izvolite. Opa! Joj, prostite, ta pamet, izvolite. Zdaj pa predlagam, da naredimo eno skupinsko sliko. Hvala lepa.
Naprej. A ja, naprej. Naprej.